Dimapur hayang Kohima ni pa me ngopu National Highway 29 7 mile Jumuki Timame Kari accident me kadani libu Ngaolan haka ngonang. Dimapur police lana ipu hisap me hard work ya sa tawe ipu National Highway 29 7 mile Jumuki Timame hadaba lam me yonga ngopu tata de yonga phatte paipu aldo Kari jae suyang ki se inang hayanga hadaba aldo Kari me kada ni ngopu iyangki. Driver 31 wangpiang tobika semenpu sima kada ia maya bucing ne hospital da ya atai sibu. Hayang poi hospital ma ia liangki se inang hayanga ipe short pua 38 wangpiang konyak nyuyong ya de irang konyak semenpu hayanga ia taupu kada se inang ya hadaba accident sport me libu Ngaolan jadam nang.